Mangapor bangape yame Jisu hagadur ukpu jeng bersih pertei thala me penkhoj yaki nanga yaki khmat donut bor perkhat me penthamai biang hanga kublai shibun trai be Jisu hagayu kares Mangapor bangape yame Jisu hagadur ukpu jing khoj jame kateng shai kathangdu ipob janga yagi senjam kat ki janga meptin sha jing shisha kuble shibun trai be Jisu hagayu kares Mangapor bangape yame hagadur ukpu kawai me om shim to bam yanga tu shim ti kasnam janga medben sim kublei bapura shitali melong badnga wadla ngamlong babidor sa badnga trai bakordor kini galong gai jingwai kamangala tho hakine ki penai ki baladep kaba nilai ruai ru kantukane hakikantukane ki jing ai seminar hakaba kumno ngien penkhoj jadi dehi dakapor jong kayu kres bukhoj Jisu bangi peju ngedau bangi ira kan ke jingra nadu pasdang ki haba sedang menterwa yo ku berkawan ulang do ura coba mod ayu mapiru bihabra ulang do umra marwe ndai terwa hagerten jong baro ibadon triyin kentang pergi jentemu ibadon tu ra dewa la pirwai terwa ni bun kam manwat ya ka tengkah bapidibat benok sobhape la hawa penno itu jingan siau ru lomba ra siau blei namar dakatu bapi ai jingan siau ngithiet ka bangira ngithiet ka bangira but hari ketapat haba penkentang yu Jisu penkelayu Jisu nau pu syaka met chu ya ka wai cha snam chu hantaru ru do ura ban le ayu hara ku ba pin peke pin ra bor kan wan no berat kan syan no jenghi kumju abara ik puri kasnam ko do du berat kasat khoi iki pop pisang ni chungi di susu ulang do ura hagaba kyoka doxology hatin Greek dau kris dau lembatu bathau kanoh me ublei pa berboro kata dau lembatu bathau hakata poro rabia ya kaba sajusien pideban be pideban ong hala ke jong ciem de tang dau labatu bat hau ki berkoi ki salong ke ciem jonga ta ha ke bakut badra hakmi kun lang berot jong blei hi hakmi kun lang berot jong blei kabalang kada perkemawan ong yo sip lepat pej berot si kata lara di mentah ada kmi pej kun lang berot jong blei bakit no ik pop jong pertei di kabalang ko ong ba hagaduan om de ban bui man syabu on sentiu ikano ya kijing terwa di menta wat tu ka kijing penieng ru kam de ban ka kata kijing bui ka god lagi god kim de ban ka ya ki ya kijing terwa tu ban ayu bagi pa cebu blei kinyo be maka dia berlong tang kata kijing terwa ba de ban pe om de ki baro ti na geda ngisau tu ya ke cingkordor
jong kani ka sngi bakrau hakaba laterwa nangkong kung yasgaw na kichupuli ka manangkong da u Melkisedek uta u siem Salem siem juga jing sup mo ulawan ra ayo pu berkawan ulalong ulung do jublei bahalor tam ula kerku kerdo yau Abraham badula ong long lagerku Abraham da ublei bahalor tam udong tau ka beneng bagkendeu bad en yaro yau ublei baro bahalor tam bala IT yakinang syun jophi hagi kiti ki jompi te nagalian jong Melkisedek ula ngiong ba shimladon ka jing sedang unu rain maru udai lundo sibo mjungkut hakaba shimla shim ya kata kicing udai kun jono wana kan re le shim u bal de blay bala phayu ban terwai ka kicing kenya te na kini kadau yau ne ulum do nagalian jong Abraham la ayu ya ga baship heu na ki baro te da don chispa teli hilang brod kemud kawai kelang brod kade ke jong Abraham jong Melkisedek te hakata garukom ude ulendo uyo ya kane ke jing Kristen nau Abraham ubade patriark ubade bala khot kerpang nau blei bung le chagari ke bala bular hake jing pule ke baat pat yosneu bakumno Paulus apostol Haisha shimla merengkar bagi apostol ulayo ya kicing long apostol tam ha lenti sya Damaskus kamod ba butsnem adin bau Jisu la kiu sheneng habala pan shitom megi Kristan ba Paulus apostol ulalej keleng ban John ikut Kristan bat bersange eno ya gani kecing ya gani ka kecing hikai ka batamai ka persya ya kecing hikai jong Moses bat kejutang barem lagi anjo Moses haliti ada Damaskus ngitip bakumno blei ulat syanyu da kecing syai pernai badula ong kumno Sol balai melapan shitom ben yanga kadai hanta bau Paulus apostol Sol ula kalalong Paul balai namar uleh kendu yau Jisu uleh kendu yau Jisu badu Jisu loong ba ulah bershitom ben amdei ki Kristan hanrei yau Jisu bat nakalian jong Paul ulah ngej bau Jisu ulah mipat na sisya bat ulah ongi gini kay hawang thoi gini kay tho kabasaw na ngo shushu mawang ngalayo padiang na utray mano ya kendu yau Jisu umsim ni kendu day tak hantu day kamot ba kani ka jing bu jong Jisu ya lati ha kadur jong bu berkawan kadehi ke jing don ke jong trai ya ke bau Paulus apostol ula pensyai agani ka ti ban ko ceki Korin kal nong ka bakhat we ka dekhot ka ba arbolai ter kabaya tu ini detail ya kane ke jing bu jong Jisu ya ke Eucharist bakoi bada kalian jong Paul omde ta bo sia tu ikata Henry udah hikai ru i Kristan ha Korin bagi Kristan baro bagi de ban long balak pen kre bahai reti ban pediang yau Jisu te ulong kumno bau Jisu ulong i tikin tien tu siem batu bang batu siem batu ti halo jogu pu berkawan baru Paulus apostol uang namar kata sin bapi bam yau ne pu bapi di ia kakuri
Pi penmenta ya kecing yam trai tat hadu bau lawan di man kapor bagi shimenta ke Eucharist bekoi dak mas bekoi kade kecing penmenta ya kecing yam ju Yesus halolom Kalvari na kini kadau man kapor bagi mas kajing phana kading phana kadi bandon la kadang kading phana ka bahe leni la kadang kading phana bahe hang ni mat sabu kading phana ka baret apa hall iki kena Sunday school ibu tak di kena baret hakmat nomor balai kade kecing penbentang biang ni kata kejuk kecing jia hakal bari hakamas bekoi kade kecing penbentang biang ya kecing hawai utrai hakaba Yesus syabot syaiton wala le kata kam jong kecing bu ya kayu keras bekoi tena kena dau polus besto luang kata sien ba pi bam ya u neupu ba pi di ke ke kuri pi penbenda ki ke ke dien de pada smi ubala koin ye ke dien penlong menta ya ke balong menin klem penduna ye ublei ukwa bangin duna bang yo ke jingi e kemod man ke bor bangish ngidon ha mas bakoi ngidon ha kata kamit khawai akta kami khawai jung trai kami khawai bakatu ngidon hai hasnda je Kalvari habo Yesus layan kane kade kan kejingwan rabian ya kam jing penem jung trai teke ke ba Yesus kum dah hagur kam Yesus penem ini dak bau job yo tu krei lengba kejing yap tu halo kadi mana Kumno Yesus job yuk sui kreng daga bau ma ulama bjua ya gitu ki balasana pna yu ulama ya ki syong nak mentang tim utala pandai ya that pasam sana pna nga kalili ka sawana beneng bamdu hangta tu Yesus unom pelajim ya ki Andre Yesus ulama ya gitu ki balasana pna yu ulang ko pa tu maaf ya ki nama ba kimtip ya ke bakile te kum taru kane kabit khawai bakatu kane ka Kalvari jengi kepada ke yin bani jengi hang ni menta kade ban don ni kata ju ke mensi ju Yesus ban ma ban priang ni sa ngi Yesus long la bidon ni ai persyayu para jopi ba piwan materwa je kita kata je terwa bat lej ban suksua wat nom kwa bat pen i ba pi rublei lamda pi map ti katu ke jing simenta ju pi ha katu ke jing kinya kalau le tina kada dau ka kriteria ka ban kong ulama bi Judas lu Yesus ha kami kawai ba kadu latte bu Judas ut sa set kelayu haba yo anes la keli kana de mano wong utu bawi lang yau ku bana Tiada ulama biu orang ko Judas ki le kepada kamar le mo umsyong Judas kai watat kacapin kami umsyong lamta ki ula sim ye ki ulama pula pediang ye ki banon te kane kalom kajing kai nanta janga ba joki kamas bakoi kade ka Kalvari kade kabi khawai bakatu ju trai ya ka bahang ni kajing cukup lei katu long ba kajing dum jong sipai ya ka krum jong Yesus agar soi ka berkasnam dipuli kade na gospel ka krum Yohanes lo bakat kendai hakaba kade ka berkasnam kade kiyen ye ki nyau teli sakramen kinyau tadi ki sakramen apa balang ki pa balang mo ki kren berbor semang tadi kede ki wadoi ki bamju rengat syu ki bamju rengat syu ya ki bam ngam phi ki de beri simta ha kini ki sakramen barokhoi kadno mi sosi bon ki bawan mas ki snau melen sobian hoi ki don gejik ki patla ban pendai ki syangha syangman lani ki klem kuslai bagi delenta
Tila yo manusia ya ke baptisma. Lak pediang manusia ru ia kasakramen bakuitan keduan. Henry mentala sange no. Di kani kalau ke pas musi. Kini ke sakramen ia terilang wei badi pan. Tiga dan kam sisa kecil pertamai musim bangi di ban pediang yu Yesus. Namar ba kecil ke basisya kejong Kristen ke mengalami pi habas dang juga mas. Kasyok kumnungi don kani kecil rublay ya kamet berkesenam jong trai. Kumnungi penkrek ban pediang ileti. Kumnu abangi pediang Yesus ngisngau kumnu. Kadon kecil penkelah kecil cengi. Lada lesi barok sikata hayi ngasem kimla sya yang namar banga ngajrong telik kanhit ngadom ngabitar ti ndala de pediang Yesus kade bandon ke kade bandon ke jingkala ne uju telik bangi keren mo ngitim itlai we le uju telik bagi pediang Yesus hadir talik tim itlai we nagay daw don bun kilong kepa kapag kaday panyaro. Kim juwan ni mani hindi kiong mantoyo le mani kumapa. Ong iya kahalok le jom. Pale mani pale hok re lawan si patim biang mantoy re. Di kadon ke jisi syahata pangilan kamban don ke cipen kelay ti pangilan kediang Yesus. Badu Yesus ang kuno babam kedo jana u emanga ngapat u ban ngasepemi padu kasngi kadu wan rahangi ya kadur kadar jong uding bat kitanan kalau nang bakhasan ke gospel yo ades ngalong uding ba pi long kitanan isa nga klemanga pimla malay kitanan isa ba nga usay so shibun sangorno ya kitanan ki balayam hi dikani gelong kecilong kajing ade jungi bergisu bagi pediang yu. Uni utenadu belah menong nga imbe dingba sangaba wat juguslay nga ngamku aben handai lada kajing bam kamwan nau dingba na ka kendeu syakitanan anam don soye. Dikani gelong ke ba ngi jisu hikai ngi bakaji ade kejungi kene kata mulai hikai kepengi siapa gospel minta kesengi ya kejing don berublay kejing don beru saya senat bahagia tu kejing ruai me pendap penbiang yang i atrai me pendap penbiang i atrai gospel minta kesengi ni tikum ta nah kalian jom itu ki apostol kila ongin pano yakini ki beriu ki pajba lagi hajar namar kini oleh ban wan jakasa ban kejupor ke jaka ban kejimbam hang ni ri kerja cengai ngimlari ban lei Yesus hari balingin apa no ki PK ai ban ai PK ai ban ba wow kini ki apostol kim dei ki balik bela ba don spa ki don hajar ki ap na ka jingle isnei jogi weipan ki ap na ka jingle isnei jogi weipan tina kan kadau idon kam syaban so true ba ublay un pendap penbiang kalau ongi kata wargu slai sepang kebam kedi sepang aku kesem ublay penbiang hi pe ingin sentim biskut pe ingin meran kemereng kim jugu slai ban rep ban riang ban tung ban dem andai ublay penbiang du yaki ti menta upan pau si syai ta la kali pidon kan uteligi pu bat kan uteligi dokha san teligi pu bat ar teligi dokha labiang ngin ya sam ya kata bale ngin ya sam pitrain bam tang mangabat ngi apostol de ban ai dud barkhain pa syong gi briu barkhain bad andala aingu yo blay ngidip baka kampala kelajia bala pendap penbiang
kita baru koi kiba don hakata kejaka tangirang ba sana jarwon tena kadang kita masuk tu ya kata kejing ai kejung play yangi haru mata meneru upenda pendiang kejing don basisya jung jisu kada kejing penda pendiang hagas nem sejak mispa kanai pusan habau pub John Paul Baar ulai pej ya ke Amerika udah balik lembaga seminari apa Saint Mary's Seminary Baltimore kajing pelan jong kajing ya cubu kadai tambon cukup lay di seminarian hakmat kasurok badon bau di banyan kepada ya hakmat seminari Henry ularai bau na irong hagai mani jong ka seminari kata kalau kedip namar kini ki kaga protokol lene kajing lej cukup buat man la kasenjam la plan daki daka sorkar kuno banlay ki security ki banlay ki ban pej badam de bandon manu ki ban penbaklai ki jeng menta kini ki security global upo pun irung hapo ka yimani kumnungin le se we le no lari antu kilapha daki kesel bakin isma kini kesel ki ba la terima te haba tok sel le isma kalen kadu kadwai uyeng akmat jong ka te bergel uyar bok ban ai dak ba don riu tu kani kecing le jong sel kelalong wild kelalong ki ong ka internet world layat man pei ba kumnu ba waduk sel tip ya kejing don jong ublei ba em haka yu khrazbukoi haka tabaraka kala jiaru agi ni sni tayau ngila rakhe yang sni buram jong Anthony Padua te Anthony Padua boleh alap apa Padua ya kejing don basisya jong jisu haka yu khrazbukoi handra gibreu gimngai yong kime le jalap sendu sunuru trek hari ngetabat wang lagi trek dengan le jalan nak satu riau ulai satu asharu riau wang kopi gidoka alis ngap ya ketien jublei ngap ya kejundon jong ublei sisa ga yukres bekoi kita gidoka baro kilawan kelayan kroi kuntu bad na kalian jong pajba kilai kot cucuk beri olipe kumno ni Anthony Padua ula yalap kidoka ti kila khot do yu ale wan sisnong banelabi ngi si pangu Jisu dari don we uspa ngej ti wong ya thom pat nga ngam ngej bo Jisu don sisya kadun jo tu pu ti na kalian jong Anthony Padua wong to ngi dia thong ngi le kumno ngien pacathan ya kani ka kada bad na sitayo pacathan bro sitayo hak bakut jo katayo ngin sapen bet ye kecing yalang ban ya pei ya kata kecing job madu ban job ya ke bak kada kendrup yo langlung jong hi bak pen kre ni bahkan mani ya Yesus hak yu kres bakoi ti hadir sitayo hakata ka square jong ka sinong Padua pai ba babon lai syong ban pej ke ni kecing Yakob utau trai jong kada la ban kre ki lalung ki ba bang ba bala persiapan baro sitayo ti klempe pulong tang syulat ka tu jing set te kan wan kan rubai sa silian wan yang Anthony Padua ban ka sakramen hitep ka ni kada kala undo kada kabade kita kamrat ke babitam ngi sedong iki kunti le dikibri ba dunang kahri kada mo
Mentah kaniga klik ada kaniga kada babitam. Haka jaga bakan ikan rupi kita kalanglong. Kadem kosiu, klik jam kosiu ban. Haka yukres bakoi. Kimrat kimreng kitip, kikseu kitip. Ya kajing tuan Yesu. Mga mapi ngimtip lagi tip ru ngim nyokor. Kata kalong ke pas musi Tina kaniga daw gunmen parabi. Kiriu krau baro. Upum jonpol. Ulai kinyamas agwe ka haka jinglong bishop cu ulai kinyamas agwe ka konben ha popolan sister kala page sanu tu ni sanu tu bishop ngila abi u bandi sya handrei ukramwan kala page ai mani rubi ka page ba kan kanwai upum jonpol hamadan udem belum manani Yesus hi barkata Kajing long rup lay kajing hadu mentah meniru long rup koi dek kata Mother Teresa kadon syua bakin late so ki sister kin late nak benta kajing nak benta kajing tray kajing ki she kan tam step kidon ye kajing tuai ye kajing mani Yesus kajing mani Yesus ha ka Eucharist koi hari kata seperti nak kemas mudur lamang arkanta ki penlong ildi ki banlong babet sami syai ka mesim yung Yesu masngau sunai ya ki pejencar ki balanot ya ke ba kile highway para barin cenga kile hanga ke bau Paulus apostol ro le yoman nau Yesu ki juk intir kumjuru ki Sister juga Mother Teresa kile kita. Bishop Fulton Jeshin, way nagi Bishop kiba kerau jok Amerika. Haba mau Ukraine, Ibriu ki ino ki kam jam jong ki, bat ki ngap yu lagi page ha radio lagi ngap yu radio lagi page ke television. Wang ba kajing bu jong Yesu rakam Allah bakau tam bu Yesu le kede hai tu bu bali batman ka smi jupep ya kene kajing aga adoration ka sikata bad ya kajing keren kajing sengak kajing la ju wan ta itu briu kede ka babi na Yesu ni sengidon habok kepada sengi sigeta man kasngi todi ban mane yo trai ngam tip kan buat nabi yo sheme ni kum kathong ba la si to la ngam la wan hab da ki kam bijam manu na ka yeng kesem changa de ban wan ban mi kman kani ko long buat kamba Hoi, batyang Yesu aki kuskoi nak permas biar. Andre la dagi ye shisha yu ngidon kamban ship extra. Ya kejing kejing le ru ble kejing. Ngidon ya kene ka parish, ya kene kejing ka procession ja ka parish ra Yesu ngidon ka procession ba. Hoi, itu kilo ki bakta ki babun ki bre. Andre halade hala ka parish ngakan tui pi kon ban ko rabi ye ngin bo ka ni ka thong ki jo shi ki khna ki wan ha ka jin mane sakramen ha ka smi thodi man ka smi thodi kan badan don ki jin mane sakramen hande ki padar ki syok skapla hari katapat iban kun da kamas kane ka shrine jo ka don uktam jo Yesu hangni ngiyo bat penthli ya ki jing ki jing genjar kiba ngi kendu aku jim jungi apa ngi keren ber Yesu ti sa sisi ngan puli biang gi ju ki kentir ki bangas ngai dengan siap ba kayarap ya ban long bakham koi hagi jim Kristen jena dengan bangape jim pe shanyu Yesu ki bon giru kini giru koi ki ong bagi non kam ban ong abangi wan ban mai Yesu ong non kam ban ong mai chupe Ujisu ulah upeje pi kipeje u kumarngut ki balong intimate ki balia i dedu kata-kata habaki don
maka mengkredie kalau biang kalau juga nak tu di makapor makape jeme Yesus akadur ku jing bersih perthei thala me penku yaki nana yaki kmat donut bor perkat me pentamai biang hanga kublei shibut trai bagi Yesus haga Eucharist makapor makape jeme Yesus akadur ku jing ko jeme katengsyai kathandu ki pop janga yaki senjang pejat ki janga mebdiem shaka jing shisha kublei shibun trai bagi Yesus haga Eucharist enero Yesus